Nomkela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Yeah, namuta of course da continue lola album ya Ben the President leyi nga ta eka huma hi ti 5 ta August. Yeah, so ka sangoma of course ra the 18 ta July ni fike ni scroll ka account ya Ben the President. Loko na scroll ni fike ni hlanganisa hi this post yi nga fika yi postiwa laha yi nga fika yi vekela that image as you can see there, and then yi fika yi tsale ku mphikizano wa ntshovelo u nga rimangi wa loyisa, wena Khosa u swi endlise ku yini na ni chava kuloyiwa mina, even then you ku hate as you can see there. Maze na ku interpreta swi ya kule ngopfu swa Ben the President i nga hopa marito ya yona Xitsonga xa yona xi ri xoxe lexi yo xi mama kunene, mara swi vona ku ku tsariwe yini a ni ri mphikizano wa ntshovelo u nga rimangi, ku va munhu a tshovela nga rimangi swi fanele ku hi to a kha yiva mavele ya vanhu na fika a tshovela mavele ya vanhu lama o ka nga rimangi, so hi nga swi loko swi fanele ku munhu a ri ku yiveni hi ndlela yin'wana. So hi swo sweswo, so a ndzi na ku interpreta leswaku so far swi ti kombela ku Ben the President yi ta humesa ti-hit to tala swinene, because leyi i hit ka leyi post hi tlhela ndzhaku na leyi ya Thembisa Muneng na yona i hit, it's number 2. Hi vuya ndzhaku hi ya ka ngopfungopfu Thengeni na yona i hit, it's number 3. Hindza yi ku yin'wana yi nga tsariwa as a hit laha, another hit leyi number 4 ya Magaza yi sukeni as you can see there. Va kombisa ku na shutdown is number 4. Hindza hi ka veri ya venta xikiripoto xi ta ku tshova mbirhi na yona it's a hit as you can see here, number 5. Ka na yin'wana hit I think yo hetelela leyi I don't give a damn, another hit, so it's a hit number 6. So Ben the President yi fike yi deliver hi ku already yi byele vanhu ku na ti-hit ta 6 munhu fika a deliver. Hopefully leyi album yi ta yi ri kahle swinene, because ni tsakisa na hi ku a hi loko yi compare na nchumu mavona. So leswi nga endla ku album yo fana na tiko ro ka hina yi fika yi va yi receive bad i mhaka yona Ben the President la yi fika yi kombisa ku album leyi ya tiko ra ka hina yi ta fika yi tlula malambana, leswi nga fika swi nga endleki sweswo i xihoxo lexi a xi endlini leswi. That's why mi kuma ku album ya tiko ra ka hina yi vanhu va nga yi respondangi kahle ka yona i ku yona a yi ku album leyi ta tlula ya malambana, even then album ya tiko ra ka hina yi fika yi tsandzeka, then swi vhete swi yi downgrade too much album leyi mi kuma ku vanhu va vheta va yi nyajini swinene mavona yana. So sweswo swi kahle a hi loko yi compare na nchumu yo tsala ku ti-hit, so hopefully tinghoma ta kona ta tiri ti-hit, because obviously loko hi languta album leya xin'wana leyi hi fike va hi kha hi compare na leyi nga hindza ya tiko ra ka hina, ku fike ku va na improvement mani kumanyana. So yeah, I think swi easy ka leyi ku improve, because ka leyi ya tiko ra ka hina ku ri hava beef, so which means even if ku ri hava beef ka this album ku ta ku ri improvement loko ri swi va swi chayiwe kahle. Of course vanhu vo fana mina ni ta ni kwate ngopfu loko beef yo ka yi nga ri kona, but it's fine. Loko ri amukela subscribe ni ta kombela mi tika subscribe.